I would like to welcome you all in our school, in our private vocational school. Especially, I would like to welcome partners from Norway. Takže vítam medzi nami zástupcov Norska. From Iceland. Zástupcov Poľska. From Poland. Portugalsko. Portugal. Španielsko. Spain. Italy. Estónsko. Estonia. Rumunsko. Romania. A Litva. And Lithuania. Takže vítajte a cítite sa tu ako doma. So welcome, and you can feel there as a home. Naša škola je taká dosť malá, máme len niečo cez 200 žiakov a 21 profesorov a majstrov odborného výcviku. Our school is very small. We have only over 20 students and over 21 teachers, but Napriek tomu sme významnou súčasťou života